Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Мен бүгүн 10 декабрь Талас шаарындагы авторынакты тартып берем. Видеодон алыстабай туруңуздар. Авторынактагы баалар кандай болуп атат, андай нерсе жалпы экран артындагы көрө болуңуздар. Мага да кызык болуп жатат. Четтен тартып баштайын. Сиздикиби байке? Канча экен? 290 Passat B4 mono экен, 1.8. Абалы жакшы экен чынында эле. Мынакей ушу номерге чаласыздар, кимге кызыктырса. B3 канча экен, B3? 300. Кымбат эмеспи? B3 300 миң. Passat. Kança eкен байке? Passat. 250 болор. 2 куб экен, машина кымбат го. Golf 4 канча экен, Golf 4? Басты менен чыгарган жоксуң байке. Канча деп атсың муну? 320. Келишебиз. 1.8. Автомат. Правый руль экен, а? Ол жерде аккорд бар экен. Срочно продаю дейт, 300 миң механика. Жакшы экен. Дөңгөлөктөрү зимний. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Бүгүн тарткан жоксузбу сапа? Жок, жаңы келдим. Базар бүтүп келдиңиз. Канча экен ол сыйыр, я? 650 миң, американец. Автомат. Шуну бирге чаласыздар. Жакшы состоянияда экен. Passat B3. Абалы жакшы. Объем 2 куб 270 миң. Fit канча байке, fit? Fit канча, fit? Я. 440 российский номер экен. Состояние жакшы экен. Темир номер экен. Болгондо. Стрим тартпай, стрим. Российский номер, темир номер. 350 миң. Андар. Рабочийге алып иштетсеңиздер болот, баасын арзан айтып атат экен. 170 ушу номерге чаласыздар. Ford канча, Ford? Дускат. Дубль кабина. Готовый. 550 миң. Срочно. Баасын арзан айтты. Абалы жакшы. Легендарный шестерка. Талас базар бар эми, а? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. 110 миң. Срочно. 87 жылкы. Тиги. Чыгарып койдум. Эки объем экен, 260 миң, состояниясы жакшы экен, Ардан айтып отур, эмне жасаш керек? Майын алмаштырыш керек, 2 дөңгөлөк салыш керек. Мотор жакшыбы? Май жебейт дейт. Эки объемдор негизи капризный эмес мотор. Чаласыздар.
Nexta'nı görüyoruz. Nexa 1. 160 bin son. Avion 1.6. Bütün jet iki. Gelişik yapalısınız. Kaçak yemin 160 bin lira. Ne soda giriyor tamam. O variant tutam. Thank you. Çok bas. Biraz kanata ver. Hava atımı. Matik. Jeti abnem bar. Dokument taza değil. Bası 210 bin son. Belçika'ya düşüyorum dedi daha. 08. Mekanika kelmi? Mekanika kel. Hastanede şakirte eken. Kızı ocaktan taktırıp koyun. Assalamualaikum. Aytga qanday? Men uchrasak, Yaxshi o'zingiz. Qancha ekan foto ochishmi? bereriz. Mungkin kadina dirskat. Nomerini. Tak koyun. Motor krap. Nimen yarash kerak? Haydashida remont. Taktın ya. Burada isteyince savaş karışıyor. Ben bakıyorum. Ana жерде Toyota Harrier tushgan ekan. Toyota Harrier bir. Ajoyib Lexus tumi, правый rul anglichan ekan. Bu yerda fit qancha ekan ya? Turus nomer. Voy Samet tukush. Mashina chiqdi-ku. Qancha ekan bu? So'raganmizmi? Jili qaysi? 2009 15 variant. Nomering qayerda? Bazını aytib qo'ymaysizmi? 700 bo'ldi. 700 deydi. Nomering aytib qo'y. 709 97 46 97. Appak fit ekan son. Vito. 2-3 tili dizel. Bası qancha bası ya Vito'nun? 400 bin. Bu yerga ne degan Toyota bu? Assalomu alaykum. Toyota emmi bu? Jangurotmi? Toyota Xitoyda qo'yadi bu. Xitoy? Toyota'da emini chapta qo'yganmi? Xitoyskiy Toyota? Bu Qirg'izistonda shunday bor ekan o'zi? Var толтыра, эмеде aytadi. Bu mexanika простой, motor gazda ishlaydi. Rama. Qancha ekan ba'zi jivi qancha? 470, 2006. 470 2006 ekan. Shunday необычный mashina izlaganlar. Nomering aytib qo'y. Nomer aytib qo'y. 709 709 87 87 38 38 87. Men mashinamda tartib qo'ysiz. Ha, non tartib qo'y. No qancha ekan no? Bu satayım. Ha, yetib ekan. Tet nerede? Forestler. Qana ekan? No. Qana, Fordlar tartib qo'y, nima aytaman? Bu yerda S4 bor ekan. 240 ming 2 kup injektor. Hastaneye yaxshi ekan. Basini ele arzon aytib ekan. Ford. Chalingizlar deydi, basin yozbaptir. Bu yerda da avval yaxshi Ford bor ekan-da. Рабочийga oyoq-oyoqdi. Krap motor 420 ming.
Могул жерде да рабочий Ford, длинный, дөңгөлөктөр 15. Баасы 300 000 метр. Бул жерде дагы бубл кабина каратышка. Ford Transit грузовой. 280 000, бирок номерин жазбаптыр. Силерге да маалымат берип коеюн. Мына ушул Outback'ти өзүм алдым 2008-жылкы. Жаңы келген 17,5 миңге. Баасы кандай өзүңүздөр комментарийге жазып коесуздар. Рестайлинг. Жакшы экен, экономичный, алды бийик. 2000 жылы. Жылы 2000, Баасычы? База 490. Газ, бензин, без турбина, родной краска. Газ, бензин, без турбина. Экономичный экен да? Гофорум дөңгөлөктөр, жаңы. Дөңгөлөктөрүн баары гофорунан салынган экен. Мотор ком пока алганча, клиент келгенче. Кыскасы жазайып турган ушул поворотниги бар экен, муну которуп берип коем дейт. Так баардык краска өзүнүкү. Эмнеден жазаш керек? Буну азыр жаза алчу, абсолютно эчтекеси жок да. Толук айдамай. Просто күнү Газы жакшы иштейби? газ менен эле жүр. Газ менен жүр, мына туугандар. Subaru бул эски кузовтогулары өзүңүздөр билесиздер. Аябай жаңы бекем машина. Кадойлорунда да бир кеткен жери. Асты бийик, кадойлорунда да эч тарактаган жери жок дейт. Родной краска. Канча болушу? 470. 470. Анан дагы реальный келип көрүп, тияк-бияк десе сүйлөшөт. Да, өзүңүздөргө кызыксаңыздар, сойлосоңуздар болот. Кел Хамза Номерин бияка. айтып койчу. Учураш, байк. Ажыкең учураш. Ассаламу алейкум. Номер 500 0500 07 07 72 72 22. 22. Таласта эле болот. Таласта эле болот экен, туугандар. Ушундай тың состояниядагы 4 дөңгөлөк иштеген. Ушундай Forester издеп жүргөн болсоңуздар, ошо чаластар. Мен видеону жыйынтыктайын, туугандар. Видеого лайк басып коюңуздар. Колдоп турсаңыздар, Кудай буйрса бизге да дем болот. Биз дагы базар сайын калтырбай тартып, силерге маалымат берип, кызмат кылганга аракет кылабыз.